bundu muson tuwa siki aga tanya hinu siki kumbi hinu siki kananga gella gana sada awurega na to ko asan kunte kan taga ko be ha basire do saga sire alhamdulillah yake kilen kamma gedunga jabene ya bisini tampintonga kere maga aliyatimu kendange halle gadi gelli sire be gana tuwa ko to halle kengani karamudi dana agara lemu laga ni karamudi awa kundulu ni jogo yakane ke no nyadi Allah subhanahu wa ta'ala awa karamudi dana ke musol laga na kinai kenya kinge karamu no tare ngala ngani de ewa gelli sere be ndal den ci ka tuwi halle kadi mo na kundu nyai lemme ke ka tuwa ngana danga ona to kadi nanti sere be gana raga na aliyatime laga na sroga kere maga agada hukundiya agama dune sere na nyingai kenko manatu nanti la kota Allah waru dini sirahu mure kengani la kota sirahu ganta agantanya Allah dan kenjira huwa halle kenda lidengani kebe annabi sallallahu alaihi wasallam ati sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu ati nirwan mani kengani dambunyeri Allah waru na kunjira hundi la kota Allah imesrahu ganta magantanya kenjira huwa awagelu kunjiroi ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أوجه لكم شروني ريا سري هواني أدا رجعنا نجها جرجنا بكندي أو رجعنا كبار سرقة جرجنا مولكيني تيجا كبي كيني نوجين تبكى علي أو رجعنا كبي أنا مولكيني يا هل سوى بينوا كارنا إنتاتو أو سري بيجاني اليتيم كرجنا سرقة كينكا من الناس رجعنا مقول لنا سوندي تي الله alqiyamam koda ogana sigino nga poasa kutega ndagai uchenta me baka kiyenga awati ntonoy kenka mangaru sra mure annabi jabenen kenga ngalle serebe ganara na aliyatime daga kanina horondi kenka mampara sadaqa nyanga na bagandi annabi sallallahu alaihi wasallam akahome kunati wasadaqatu tudfi'u alkhati'ata kama yudfi'u alma'u an-nara ati sadaqa paide ati ana yango gru kungani yango putununga iganati yango sonjankane junubu arabe nyani hoko sonjankane unati yango nu kungani pututahinunga serebe gana seraga laga na bagandi alla ka warga na kunyango no gandi buga bakanu ngani ko angana jilla gana jurumu imbenga aga karni mogobe aba serebe gana aliyatime laga na horondi kenka man paisa ga baganda na nyani kenga ngi alle serebe gana nanti sondome aka antene ni awre gani kebe sondom kante ni aka manga dahinde aka manna heranya ani kitello aliyatime nyimendi ti Allah ma Allah gara sondome laga na nyodi na tuti annabi sallallahu alaihi wasallam akiendi ita sare sere wan kitra ko kata inantike sondomenga aka antene yo inshallah nantike sondomenga aka antene annabi sallallahu alaihi wasallam gara ko be kala kana atani kitella kana ro aliyatime nyimendi ke kana ko kana ko jaga aliyatime una kawana mo da batenga una tiga mbutunu ko yere ko dunai igu koro idangi aliyatimu nani ka ina kesundana koronga annabi an kun kana kenga sallallahu alaihi wasallam ko sa kunte kan to annabi aga bangene ama haben ni brede haben pati na to ama warja kan tenga tay aga bange gadi umba kine sino nakatia ama kafati ko osuba to ngobe kebrenga annabi ahoro aliyatimi ay ona tunanti imamu shafi'i rahimahullah ta'ala awakali aliyatimi ay tarangu ngako nanti sare ada bangani shamin banginai kebrenga keta ka rasidan kenyani ado annabi sudda bibane imam shafi agoro aliyatimi ko asa kudega antarai mazahibul arba kengani daga kilu goro kuna katidobi kama imam shafi na keli kundu bana biyai imam ahmad bin hanbal mo na kundu nyegadi imam bukhari rahimahullah ta'ala agana kundu nyegadi kebrenga kesu wala daga hobe koyoy nanti aliyatimi ngakorona heranya uni sorogo shauqin da hobe ko ati wal yutimu ba'duhu rizqun wa zaka'u ati anda aliyatima ngande tamo aliyatima bu me uriti warjagane adu fakra sirutamu na tutiti kote ana ibu koro nya bagandini ko ne untarunga jasa to bagandini ngobe sirebe ga koro kote ngondi kenya na ibu koro nyai yo kendre na keta iti o watina aduta oranya mele chulule na ran po maga wa Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na ura hasuka ma to dangani elli Allah ga ndonya soroy kubi ni suhunu ka yanto mali Allah batte danga Allah ga nura hasuka hu jannatul firdaus al a'la wa Allah nyaga na o ku sukube kundu me go kare kundu ne Allah ga didalla do kane
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكبير التكبير ثم تكبير ولله الحمد. جزا الله شيخنا إبراهيم فريقة خير الجزاء. أنفا أنا كرمه الشيخ والإمام محمود كوما على فراكنيكا وهابارو كرمه الشيخ والإمام محمود كوما أكيني برانا serebenu geri demande nya aga demandu ikinye baranga o haba go demandi nanti na basa ado ujunu hilli na kukini aliyatimelle munga yegonu kaga demandi ti ujunu hilli Sheikh Balle ko ita demandi ti ujunu hilli o haba ka ta on pojom kama aga demandi ti ujunu hilli a o demandu kungo go siringa o amunduna Allah subhanahu wa ta'ala ma ga di golu pinya golu golu ninya golu bero ganya ka Allah subhanahu wa ta'ala bane danga no bora Cheikh Ibrahim Fadiga ale be fara anga malien karamo baw minu ni olu be France ni u Chelsea lendo dine la seni la France jamana ka donc ale rena ka famille u sileno France ale be bora ka kuma yatimede o la doni aksamantia islamia konona na ayata kira ere la sallallahu alaihi wasallam kaira ka kira ere kunye aliyatime wa o ere ko fe Allah subhanahu wa ta'ala ay kira kuma nyoga ya Qur'ane konona na ka kira hakila jigi ka foko ale sadaqati bo ko sadaqati boli obe halamadenga junubu abe ufaga wa abe halamadenga junubu aba efase ina fo tasma ale be logo abe o jeni choga mina nunu de kunye ankara mogo aka kuma o bakuru bawe donc yana na donc kuma konona na ka kuma di association Sarasire Fabasire ka représentant mi bora France no de Cheikh Moustapha Soumaré ale mauritanien donc abora France ani Cheikh Haroun ye ni wulika jom be ke ñoko fe kabni kata Sénégal kata se Gambia kata kana Mauritanie Nouakchott o ko fe kana kuncheke Bamako ya abena kuma la seke ngaya no che ambalma minu ni uyu chesri Lamine Keita Zapa donc amba di awma ni mo mi bata abe le ma abe oti la mo ga jamuta inshallah a chesirle no kosobe ambalma ka Abdourazak Touré ou ba fama ko zak afana chesirle no dine la sella réseaux sociaux kan ou bela dine be keneka Moussa Doucouré afana chesirle no nu bela dine wuli ka joke mo koso kene ngaseka nyanamaya ambu foko wal mando kosobe donc amena kuma di famiye kenei Angoko association Sarasire Fabasire Fanyuma Banyuma ou ka représentant mi bora France Cheikh Moustapha Soumaré ale karamoy asi yoro beleno francima donc ale fanate bamananga me koso ba bena ta fo maraka no ko fe amba ba elema amba ko malingawe kuku haketo ugu fo ka keneka lala sonama teke bashe ko na ne ambe dese atakbir atakbir thumma takbir walillahi alhamd. الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرمو نغاكوني نغاكانتا نا الله نياغا سبحانه وتعالى الله بيجي فون نسرا ودنا اغورو سيغي دي كسي درخا ونا الله نياغا يمباري سوغا جماكي نغونغا انغيرانتا بكو فيني كام نانجو فيري الله سبحانه وتعالى أجر نسرة ساعة لكتان تابو دينغرانا. وده الله نياغا وفابني نخرم أخورو بني وكومين لبنان بچنو من حرم خرلين سرو بغا ودي كتاو مكا كني مراوتيا وكودانا كني مراوتيا سوني كرادانا كن فيارتيا وغا قرنتنا وسوتيا kubel gata ko yer ninki alhamdulillah digange be o ko gam ko tan ko xaram ko kudanga igana gane sitié ga diga to ebe walakin 3 minutes haqqiyano ma nangri France aw khasu fili
timele gan ke gri France ka so fiti timele gan alhamdulillah mini misiliye anyora nga imrawtie anyora nga tuao anyora nga yokisa khaluye kat sonikara aro silama umma Allah azza wa jalla agaro warje ke gollu ko bono bi kamanga kengeni nan sigi fa ban kala non daga ko fokebe o gatana daga saga sire ado fa basire France makebe ko kenni o ma Khadija Toussoumare ali ko nyalla modi ko ni gene France nan lo Mauritanie no ma nan daga Senegal no ma nan bu nan daga Gambia nan sage kat Senegal sage nan sage kati Mauritanie debe miside folla kati nema nyane nangire Allah fofo stongol de mena gonya demunu korongro sigi lemna to ano ben ki sigi igati soni kara lemna to ano ben ki sigi igati fakka ne tina kidanga har yo kin nyaga toppe lemna to ano ben ki sigi igati na alfa ba kala non dema ko ben fa ba ni droya yo kin sa to nan daga na to chinga koron sigi do chinga wala koron sigi tite mandema oni mani tema wiyanya ko begi ya goma ina so mo be kan fanta taxini madama or xana ware o sewo bu o nyagali bu digamen to makanga o gula wa ko na ga tangini kay digante pepe ko mo on xana ware xey mo idanga xana ware soni ga danga xana ware islama undanga xana ware fa ban kala undanga xana mo ko robe gi tani kama igeri ni moya ido soni kao fofana ngona tiro silama o sagiro soni kao ayo makto drogote korom meliya nan to ko sere suka ko terin kana anti sanku iga kille be kam nga sanku tento ya amu soni ngemu ko anti soni ngemu ko nga bambara ngemu ko amu mutu angane ko to lengi ngane feniti idiga mo ngamobe Allah kan bitu wa khairi anu hakale nyankandi o gol nyanga non kam manga kumero ko maka bamako no drogote na khali sitie ki xibare nan kiriya bito kargi no na ke organiser gelona lu mali ni no nga o xaram ko haruna gakku ona suna do dana uri mu ma xente a khajia o ga baka 13h ke no nga ari médecin ko na tala sirmouliya ya sirmouliya akan 30 minutes me atala tikeme il faut aga photo dana lerenya kurana katna afiana at lerenya gante ilanta ila xaram ko xoron kiri lo fa wani kiri ido akhirin kiri asuri ni ikalan to ko kanina una duwa da ngayo ki saha Allah subhanahu wa ta'ala gana sahani horadanga khana war khaymu ni danga jazakumullahu khairan adigali ni ngolo ma do ngata khitamuhu mis wuriye ke sunu ko khasu fili ma khasu fili do fo lenki ani mani yere conférence legere nya fayde conférence legere ngado wale muti anyero ma sowe anyero nya aliye o ko ko kebe o ni mali ngoma i pranto ni pour na la hatimu ndema o ko ko kebe o nanti silamini ngai pranto ni pour na fa bankala ndema sanawari jazakumullahu khairan barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh at-takbir summa takbir walillahi alhamd ni kunya karamo Cheikh Moustapha Soumaré ale mauritanien donc ale de boraka kuma ale fana karamo minu chesir lendo dine la c'est la France donc aka kuma ufamba oko ni kumara kumara bel kuma temero le ka atera do ukolona na abe haketo nyini ande na mode maninga ufe wala donc ka haketo nyini fe pour ka se ka telia comme wakati de gata na antena do kuma kolona na kuma kan adi mo massa o Cheikh Haroun Gakude na yana na kuma di Cheikh Haroun Gakuma académie personnellement association Sarasire Fawasire en représentant minu jolo doni abara wi Bamako kolona na ya ukawuli kujo anga uira ula kata docteur Bayreda docteur Kuyate amadina fa radio voilà donc le bore a Cheikh Ilyas Doucouré Banko a Cheikh Ilyas Doucouré amadina fa radio ye sereya ebe mi sereya ni hamna li nyonche o ka chesiri la kwa sera wani ke me akibe sera mu
ido ato endo Sheikh Harun do menaga ado idro to ta onaga imanare ke mahara kro program kenanga le Cheikh Suleiman Kanouté o amundara ga tito Cheikh Moussa Cissé on a mundara ga tito Cheikh Ahmad Kaba Jete on a mundara ga tito yo aganai digamenga dangi serebe nu togon kama onati tuto ere wakati ndi mugondanga ina hakuto kubero oya empia mali ere kwa sigitenti association sarasire fabasire ona mundu o mando kara mundu bero ga barake indui danga uro aruki almami waere almami ture ona tagara ngantito Cheikh Saramunu ONG Alfaro Saramunu kitu bille palle anna hakuto ko yo me ukara mundu jamana ke gara mundu kirima ke khadi problem ni ou bien voilà donc Cheikh Saramunu ato ONG Alfaro agani association sarasire fabasire igubenu hare ngana warakati ya uro ado ilankero lahajiri igagili basiki kenda ngaleona mundu Cheikh Saro magadaru aitam sarasire fabasire isoro inanchetu Cheikh Harun Gakou aya harmi digamenjo pa yatinelemu inanchetu iro ustaz Saro nyime saolanga ko saolange ga mozile madurango arani nikena yo saolango sokia semera karkille ngara abe age do abe sirabla darul aitam mo rubena ele Cheikh Harun Gakou aka darul aitam bolo fara mimbe malila ya olubena ele podium safe Cheikh Harun Gakou ayre gana kuma damne donc amon nu minum flene ka wole kana kenenka munu de association sarasire fabasire anyema bawe ana wulika jola bawe bamako korona na sega ke amina na mo do ko donc tukuba ante abere haklido oka haketoke voilà donc association sarasire fabasire aka darul aitam mimbe kabala esla donc olu de flene ka eleta ubena keneka abe hakila jigike ka fo nindarul aitam mimflene anyoron dobe Sénégal anyoron do farabe Gambie anyoron dobe Mauritanie wahala nyoron dobe Burkina Faso donc association sarasire fabasire lukmajaranda mafoko association internationale donc aywa kiani darul aitam sarasire fabasire فرع البنين والبنات معا يهارم ستو بوجوم كما Cheikh Harun Gakou ay me harni ona mundu projection suromba projecteur mo ko ka projection labe o kanga image minu irana nambe ulaje donc o ka o image labe projection mo ambe anga meja fo kata TV Sonique la kata abla Hudu TV la kata abla Nietara 24 aga TV Jabir TV Sisawane TV aleni kafara anga page islamique minu mekeneka amu bela jelen foko bela jelen walmando ambalmake drame afana flangeni chesne réseau sanfé donc ni doba donc kafo Cheikh Abdoulaye Koita akono bagaba donc ay refana be keneka amu bela jelen foko bela jelen walmando Cheikh Harun Gakou liyatafaddal mashkuran muazzaza Cheikh Harun Gakou aya harmi digamu njopa ليتفضل مشكورا معززا أما مشايخ فو كتا الشيخ والإمام عبد الله كويتا كتقبل الشيخ والإمام محمود كوما كفرا الشيخ مالك كويتا الشيخ إبراهيم فريقا كتقبل الشيخ با سغنا الشيخ بكارا سغنا مو بلا جلن فو كفرا مشايخ توكا إمام فنفبه بوجوم كا أما بفو كا بلا جلن والنماندو ونقول التكبير إيه خلقوني كجاكا كوما التكبير التكبير ثم تكبير ولله الحمد وما تغسل جامعكم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولي الله تيغانا الله كوفانا الله ماما نا الله نياغا سبحانه أغنونيانا كومي فبرغ الله تيغانا نيما نمبرنغا إيغا سبري لجاربي يمبرنغا وصلي فارن كما دي صحابني ألي دنكوني ألي سير وسرق يا خديا موندي ينكوتا الله غنين دقا سكفا النبي جمعنا يوم القيامة أولي الله نياغا حمي جوتي ليخياغا سلامي سكما Allah la wasu kallen da Allah gande wurgin dini na sahaki le wutuntonga Allah ga hinne no karafurunga Allah ga nyampeni maga ogollu Allah ga niragana niya khalisan liwajhi Allah niya Allah yasokanne maga amin ya rabbal alamin. mani dim pabani daga sukuni kuni ndi fanan de khere khere katti soroi sorobe ni ge sigi na ke conférence na gomudi Amid dalla ko conférence na agomdina akanita arabadan intekiyanita ngere akhirin kiri nanti tourna be go magale gere nyana malinya ibamako kare sali mutu ona conférence ndebe bito dantanto asure wuyanya onyare idi hammendi gollu suwara igamulana kanita Allah galle be sutugana ti gollenga fubeni ga rezo sosoni ku kamna إذا قلنا نكيب الدار على الخير كفاية إذا قلنا ندبر دار يسكر أمبني كنيا إذا وقت السوارة ولم تتنونا وتتغطي تغو ما الله يبسو خلا الله قال يبسو تغانا سير سجارة كبي كنا ينبل أخرى مغني كوني كوني أفابني فوبني إذا وقت سنغرنا لدو باتنا أفابا أخيسة كنجني أداغا قلني فرنسيا Ofaba khananyani ogana ino kusante dungene sefene atini lemme gagana ino kube khana sefe ofaba malle koita alla gano da tangana ado jama mu masufu be liga giri faransi bangi okhra mo goro be liga yere ado faba ni be liga bamako yere ofaba sheikh abdullah koita oyetuga haju be de sugule yebe khari daru onyamu londe gana ko abubakar tono din kiri ati sheikhinga ane wayasi ya gana nyiri ni mawro ka atinte bantene mi ganni sigi afage di wakati suwara asiye wayasiyen tampiyentu nallita barake adena i meada meitange serenyi ni sogono i mete annata nawara anatimba asogono katti maranya Allah ganno da tugana o faba lo khirse a Sheikh Mahmoud Kuma ona kuni ige tunge ni wakati ngara nalli nyumi o kumeni lo munuya Allah ganno di tugana no di tanga o faba Ibrahim Jadi abante khasungal leke khibarenya wa illa akhani baraki Allah ganne oda tugana o garam mo ni beni geri présenter gendi fubeni go ma francia o garam mo Ibrahim Fadiga o de kuni Sheikh Bakara Suguna o garam mo Buyali Suguna o garam mo Al Khalid Lay Darame isu ali présenter baraki nalido kume kharam mo batte Allah ganno de besu tugana نقول لك أن وراء موازين حسناتنا يوم القيامة أماني بني كفوك فابا عند السابا عند خليفيا أو فابا عبد القادر الساهو الله قال نودا تانغانا أدكوني أما كنجني أما ما آدم جكني ساغا عند خليفيا بما كويري أجل السجرة بدبري الله يسوخلا أو أخي غير سيسي جابراغا أجل الدروغوتي بدبري Allah ya sukala Allah ga noli tugana o mamma bintu silla saga hunge kine gelima francia ado mani beni geri presentere Allah ga ne besu tugana na wara besu mi jenga yawm al qiyamah o ga ni dukane Allah jommenga o akhi mo magayre Khalid Dukur Khalid Cissé o mamma Adam jikine nam o mamma Adam jikine saga hunge kine agene sigira be faga gelli daw o mare nyaare Cissé da subangando Allah ga ne ragana o faba kengeni o akhi Khalid Cissé alhamdulillah ko nyalle mbayal yitti gagana yani ati sun qaso ngare ni
buturambi nge serege be tampini estoma nge serege be tampini ide keme yitte alla ga sella asufi sabilillah serebe hajunga e anna utu abdingirange kalaban kurati be ganare da faban kallana lesemante igai sikitan jarande nga fi sabilillah aya faita doke anuhun ka ketin kange alla ga nora tugana Sheikh Khalid inshallah Khalid kigawli kijo Naam ambe bela jelen foma o mo senta ka sekenenka ambe Allah Ta'ala deli alaka sarake bela jeleni bunya masegindo mamunu nuye tesiri ke barain kono depuis barain na kibaria jensera ka fuye beika wakati bla u be jora ka ke tekelen ka barain labe ina fi anje bara chogoya mina nena na kuna sininde Bamako mais anya soro uye labe bela jelen sabati ka salinta ka conférence ka lancement ke adam nena araba donde araba temene mais fobi wuli ka jo fen kera wallahi ulul yake kunu ambalma mumbe media sanfe abeyi ka wakati ni barabla kani sigi an fe du kono wala sabara imbenye chogoya mina ni jama mi flene ni labe mi flene utalelo ambutanu oka Allah Ta'ala te fisiri wale fe ala ku bela jelen sara mo ye isenta ka do baraina anga karamo bamu yu ka wakati unu ka barabla kana fara anka angeri kuni ala kan nu bela jelen sara allaba ambalma ke no de Khalid Cissé abe fura fere ke aye wela ko Harun ne fana seye minye mbake fantawye mbena ni fura keme mami ni fura ni banami beke sababu ye nabe sungele ya ima mfana badi fi sabilillah ala kan nasara ola mbade sisa lanyini ni awwelela amba fe ko lanyini ko de lanse awma ni Allah Ta'ala jenane munde ambla ni si naya amena ode lanse amba Allah Ta'ala de ala ka bensema kenene aw bela jene fota ani keta e mana bege ni ogede ka kofume baraka ilenki angana soron kiri angene foko ngida na foko ya ogede khakhiri ni baraka fi dantanto yani fi ni filiani sababu ni filiani lenki conférence ke sababu fanabe kenni akhini beni ge dangi sasa al akhi Mustafa Sumare al akhi Ismail Sago al akhi Ibrahim Tunkara akempa Makka ilenki oda suani tourna kenonga o suande programme dome ka osu angolli ni asansinga umrange kinye sorome kito maga serebe diga tele akenyi lare umra dun kondega umranga Makkai sunka songa kana tuma o hale jamanna daga ke andenya o akhi Ibrahim Tunkara agame jofe barakai Allah ganne oda tangana na umra dun ko umra ni legida akhi ni be fayere al akhi Ismail Saho al akhi Mustafa Sumare nanke finke yime o bobu Francia o fayrona khasu Finlandi nogonya mana bege do bagandi Francia o fay kemana ya ko ngada sine sugana kinye awo sino nyeri masino segi bakalenki ala timeni beni go magaf Mali Mauritanie Senegal Gambie Burkina hatta Makka fabankalla no magana iyo maga Gabo iyo maga Togo no fankanga no kubay kenni ku jamanu kerejiyai fabankalla no kama sharzinga Allah komo khasosu kebe gatelle ku fabankalla no nafagana angana jate jamanu ku galle khasosu anne jate ne minoli kam min jate nyai sefa kenya mutini aga kinini fabankalla no ani yogoni luwa yintuga iyogoni na jare ana sigiti yogoni agi kharanyen tugana Allah tabaraka wa ta'ala na Allah nyaga ganne golle keragana oti yirgi ona programme mutu o yimmeni mbogu on daga debe ti debe jamane ti jamane
tagili nali qabu nali jogunto o de kesu de bari alegere pagena bamako yere ya wa khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun o bamako na soni konkre na olo mun koy fu meni faysi kimpalle fabakalla no inti anga serebe fabatu ntemulla na fabatu meni kamantu kemene begeli fabani wutu khumbele nki khadija gatengeni kenye lemme maryama gatengeni fabakalle araditu wa abait ndunge wo mimbarao kumbere to nyari fure ko yanka to ngeli fure ngamobe ke yando wala nan tolli conférence nyakada fabakallano bamako gallu ino ma kabala ifay karangam sinesu ikarangen natuge iluwayen natuge fabakallano fubeliga madrasani oni tuga odugo toro nya fay ke sikire ali kuyate alla ganno da korosini no da kuda tani o gotunta kote sugonal one walla kataye ina operation debe fabakallana ganal miskina ganal tani listing ena nyireni milioni nakati milioni keregi anaro tambo ona tuga fonne kudo ihanan tuma aya faisi koda ngake sidina kwa Allah taala nganne oda tugana igolle ngin tenga wala na gakhiri na fabakallana Allah haranko yirigi sunka sondo nyere o ganani France on conférence nyare beni on yitu nyawutu ogi gaga na soroma kudo o ma ko rifa bakallana la yiriga do ni tourna no ana o karam no docteur avec janté o ko nyalle manya na kinni kinye kabala wotun to be ni ganaro oy walla tella ban atina gakum kay me khalle ngin kebe nyambe naam alla ko khafiri manani na gafa bakallana ni koy kay iya fayke kundu iyo maga kabala bama koyere ino maga loyene igano kube kasosu one loye ke tugana keme wujine loye bane kurante jinte biradinte madin kan nyani kenga wala iya faysiki ofanere yugo ariyagaru dakaro ga yo maga kundu noksoti yo maga kundu laharam billandi waqtin tebaka dingira ni nyano maga nyinye be nyano maga bama ko ajebe nyinyen ke benyano maga Dakar nyinyungo maga Murtani Gambi nyinyungo maga nanga projecteur nyere me wakati nteka mana baga ode dingira ku golle jopa Gambi odi misiden taga ni faralan taga iwira nya fayno ngasasa oge daga Murtani odi dingira oda tufan sogoni oge daga Senegal kebe gam agalla gana tana nasundi bangani maneno maga soni ko milliardaire ni maneno maga Turkiya nyami lemina bucine nyanka sey nimbiyon kutuda bate odega forage soro Dakar arati meni noku 14 millions 22 millions ala Kenya bagandi agere soro di parana afalle nanti no lenter nan deberi de fabakallano nda première étape bega de berni 64,000 euros ati sikita gatsinga yetuban soni kefe fatam bin nefe nkawa fe akem ko tuna kedebe nkedan kembege ni soni ke sego do man de ro faban kallanu da nyinye ngo maga baba ko ere afay titi bugunye nyinye ke akama titri fosenyen adin krinarin kitenya nanti gapu nyamulla na nyin kanya mende kina kana kina faban kallanu agolle pake Musa Cissé yana o daga sato sigindi nonga ça fait 6 millions na sato kede berina togonya nanti faban kallanu sato asufai jimutana wonga dingira kayeno me ameti mamenyeme wala wala akhiri ku projet ni beni gano khalo tema ona deberi faban kallano da ona deberi faban kallano da ona deberi korintenda khumbino gana kara maserena sigoro munda wa kana abuhuma salihan qad tafsirun fa inda ibn kathir aykum monantu kulumube Allah gede Musa alayhi salam ada khadra warana tina ngollida ikismanyeru ndinyan me igi sigi Allah ko monda na ifalle Allah da nabi nyimmu nyawrana tsigi danga sillandi be gano mani dim pabani atengini bama ko soni kensoy atengini bama ko soni kensoy kharam mo ni suyere o su toroge oge daga turna kay o khara angena terangi khara nangi famina ngi fo walla oge daga Murtani
ode murtani soni ko I almamini irokuni o yanka o faban kalla nga wini no kube o tele yanka kunya odi suna sogudome odi suna giridome oni mungundi de faban kalla sino nga fonne oni no honya murtani irokuni no idila halangol ide dingira ko murtani soni ko ige kefi na santri ndeberi na na isoni ko galle na morgulano soni kibe gana fati ina furendo na karanno ko munino karanno ko ke soni kalle bu be dige kara na utuge min al marhala al jami'iyya ila al marhala al doktora iye karamundini unkawafiya ikaramundini kambo besune area kinni fi sabilillah français kallu ina français kin fube gede anglais kara ina kin lomuru be gano santrike nawtu classe fana nandaga wara ma classe tabude finlandi bag soni kalle munyani karamundini me karamogo to nanga tugade daga besude wakati on tanga kinniya juma ngana kinni anna daga ta anna kutuban terin kangere angere khanne be sugu amnay am toroge ga kongo melenki ya gunya no magaba mako soma ni mengiri Dakar na liyankinga juma kota ita kundunya inde kundunya inteto bakebe kongo kutubana nani fosi yo ma soni ko har santrele bani to ma sirbe gante khanne tanam kanna daga taguno arasi sa ko fetila annan daga taguno nga ange perdan kanne ngam perdan dina ngam perdan lada kanne de kenyan telle dome akaba na sere ko no de kumbere o daga Dakar avenue Malkisi Medina de conférence de Beneno Akebe Grand Yoff Masjido Aoun ndagalu na bambaran kanenya arasi sa ko fe me gar santri lembani ntono o kanne nga tangena ga garantini o ga telo ko no ngasani ko le manne dikko o telle manne ko umbene waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu o imene amena ngaba ko paraya tanangena tanne conférence nta hundi soni kan kanne inadini o si bambaran mo kasko soni kan kanne koron kefi korona santiri de ben kempalle kanne nyano munda ga kumbera kanne ke ga sanko ya munyano danga kumbere soni ke toana gana ni yere agante kanne tan mo ko soni kan kanne donc olu bela jeno uches do be kenenga ankara mo a Cheikh Amadou Sawa fana be kenenga amba ko kosobe Mamadou Doucouré soni volonté avec amba ko ga woni mano kosobe donc amela kuma di a Cheikh Abdoulaye Koita ma liyatafaddal mashkuran mu'azzaza Cheikh Abdoulaye Koita yatafaddal mashkuran mu'azzaza التكبير التكبير ثم التكبير ولله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتي غنا نكوني نماما نكوفا I Tigana na kuni na mama na kufa kisi yado nema igabe na kembundu kama ne magana jinta mane khayfari kama Muhammad al-Bashir sallallahu alaihi wasallam fare be gani ana sallah kama tabane Allah wa sallam kama tamutam kendangi halle khirsu ghuruni kuni o faramonu ni sukuni kubanu ga giri turna nga Mauritanie, Senegali, Gambia, Mali, naga sukunyi, naga mamu. Oku nyagalin tabori nga sigin
tenga ka tani le Allah gallam palle lenki sun ko biranyani mananganu takenta de bar sun ko no nyani agwambe ala fo amba wali mando wati jambati bele jere be fuyere yayi na limi ke ala ka usara hera an karamo ko fefe na nambe be fu ka be wali mando kayini ala fe ala ka kan be sire kiyama kene ka ala kana kan kan dabbi ani sojale do ambando koro mun bora tourna bani feno mate haruna gabo aye kuma mun fo yatimete ngebe were kelen do kam mun tanu bolo flawi jamana fefe na to fora yatimete ngulu abe nane ba fonga kuma chamana francika mun abe do wuyi wuyu se ko kede kuma dola mun ti maraka dugo la utu ka chesiri me mun be maraka jamana ko badon ko fe mo ni jija chamange ni fefe ya bolo village la 80% abe be ko felande o flaka ni projet ba mi kani ni projet abadi wudi fokata sekiyama mani projet wudi parce que dongo do saya de wani fatura ibina demi tu to de ko yatima ni nunu korobara lu be bo yatima la fitini nunu bina yatima yalla wa ko no adu te déjà na sabu ya mani besu takenga di ko parce que son galle mo ye gri halle aga gara saudiya nu do misra nu do egypte nu do niger taharu dum ballaga do diplôme horu mais c'est summa dungen na daga kara besu ta hu nekka mabbo ko yare madrasa kunko nyano magakara madrasa kanu nyano magakara lemu nyana kun no gondi men lemu kharamu no heti sunu gay asunu bamaram nyay na giri ku chalan wadu sika sunu do sebi kharamu kana ille son sharubu na tafsirin dabari kannenga aw kanne be mu kona kono kenye akem beti sunu gay ka sunu kara ge yirge halle on de bu gudi on go mondu korosi leminen paka kitene kadi lemine be wasene sunu kanne asunya na bamaranya parce que Allah kan ne be mu ko anje ne kenye hari kun me haranti no ngal lemnu na haranti nya ko no jina ta sonu kenye il faut ko kan no ko on chaage Allah ko ni lemnu dangan haro ma no haranti no adu amerike no isene no kan ne nya inga sene sona ganni angal lemnu na haranti mu ko jina tanga se he sonu kenna na sonu gam ken force nya kamma وغني كيون مندو كروسي والله يا ولدتني الله قد بيسو كيسي بكا كيون فنيا يغلن كوين نيتا نغا كوني نغا مام نمندو الله ما كبيرا دي مينون الله كان دي كبوندي ابنا يا خير بيران ابنا يا سباتيا الله كينيا اونسو كم مسيدي كيام مكوتا نتي الله اونكو سكونيا كيجي عندي نكاي الله كان هرا كان باي الله كان سباتي واتي ورا يرانا واتي سميران تا كوني فولي wati be fuka ko kana bara de kan fana place la kan joya ko e malo ko e ulugo take ka nyini dro ka bla kana amuno be ya ko fana ka bara ke nay nyogo de me dro bara no be tanye ala ka barka do ko la aka fuli kan kondo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mashallah magaye donc abora ka kuma minu fa ma se mo ga sigi olu ka tuguni o ko fe yani an ka taga yoro ja an go mo chama e deme nge kenenga wa halbi deme olu be ga nyeshi an ba ma do wa 50,000 wa ta ay wa ta bla kana donc o be o sera ma to fo donc a be ala deli ala ga bla aga mizan ko do fana wanandi do be ga war chama di o mare mungo go ngalo ngai ga kamana demande nya yogo ni wujunu tabirigi mi toko yogo ga wujunu na tirigi ama toko ka association sangasire fa basire mali no ndi ido to ronga barake yere kundu oni kunyi ni mama na tu docteur Akib Jakite kapa docteur Kuyate na kwani sangasire do fa basire docteur principal oro belo kilengi kama donc oni kunyi ni mama o kana munguro hibe ni hakoto Kenya ni o akhi akenya ni soroman kondo kanyaga kompaba sonikara daba sibi akinye baranga alimora ali soninka tubi dandantoko kati chef kato haba aro chef pour les gars kini o haba
ama ñina mbalmage fe soni gara dama sidi ale de bena yani Cheikh Mahmoud Kouma ale ka kuma ukala at-takbir awama musirika at-takbir at-takbir ثم تكبير السلام عليكم خصوصا سونيكو لا خصوصا فماتون كوني خنوالي نكي نغاني مغسري بنكين ناولي كتنجرا جفوغو نمبوغوتي اللامبتيغا نمبوغوتي حقليا كالنترين كالنغا on a pu de mama de tinga de katti o xamni ramo kubenu igedi ke hakla sirewtu kudo na kati o telewondini adu na kati o hakle nyakali ni katti o dina ga tinga islam ko nga tari so ko hore tiga o kedo ko ko tuni fonna xawyayi ke jagura wakati tanonga ado mun bunti do kalle xara xamnenga o koy jikki kallen dullen ni sara xasen nyaraga njote ni mahasra tenga jelli inte kullu nge saji inte binnu balenta hondini ame falla saje bago kudanga ba ona tulanti dalla dunay feti gi mo xanne yo do tege kamane kena xanga ko tanki ni bala funya daru odo yaxan ci ndaga sere ko ciuci lengi se tam pakke pakke do yaxan ci nu ka wandi kumbene nyaga nyaga de timmendo mo godiro daru cucundana lebena honte sere ko dini sere nyani dubuno di kiembange hasida ko kiembange atakbir summa takbir onati gadagan ko paba aro kanagan ko kisma gini ma ko nega so ma ko kogo soni gara dara sidi anwara aro kanaje donc on haba aro maramo a Cheikh wal imam Mahmoud Kouma aharni digal beru ko falyatafaddal mashkura ma'azada at-takbir voilà tegere ko amo doga na ga la parfo donc ni mo me pega e de mega ni numéro ni atse ga wole ke 76 48 13 48 wala 76 48 13 48 wala 76 91 62 86 ali mamu chama be kene ga ayre bal magali na Babakar Diallo ga بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي احمد الله سبحانه وتعالى واشكره واعوذ بالله من كل ذنب واستغفره واصلي واسلم على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يرث الله الأرض ومن عليها ما بعد. أو التي جنا لا بركة سامي كم بالي أو سلمي فارسنك كما أري سيبانو أري كاركو أرسل سكتوكو يا تيغاني سيرة نندعى ورا مخيام كوتا. سلامنو soninku aro sonika kamukano kanari arnora adema arna khair yora ara slamenu soninku aro sonika kamukano kebira arna menu ngabuni slamenu soninku aro sonika kamukano abu ser khorunya na gai salama on polo an kunya jamana ke aga manya kana ke khamanya halange kefe be hake agari bolen ke mundi kharin bolena temo tanto be nu kama alu subarkan sere subari khorake kama ali yatimare pinyai arjanna wakki tenati yatimere min demanen day
golli tunane amu arjana kitanati yatima leme lemayma indora mo kuille hayke farisanake sallallahu alayhi wa sallam ati ikero ana wa kafirul yatim ikero yatim lemme alla don nanu munake mawari farisanen nam paso taga honde may alla dinande may nyani kinoku fedeke a jobe français alla garuma arinya na delegame o woti ni hibera fedeke lagarin na dinya international ni ho ganya na delen sui ken fankan na khora sirbanera ken fankan na khora suro hibera ken fankan na khora jamabana hibelu haraji o sukunyi ni unnari seresu mo ke fede de mana anta wala khala ke mo afrikiya o sukunyi ni unnari abutuba gandi Senegal Mauritanie Niger hibelu mo Nigeria hibelu mo Burkina Faso hibelu mo Togo hibelu mo Mali hibelu mo ni Afrique debe da meso Congo Brazza Congo Kinshasa Gaba usunu kitenkini mena kefe de dema aljanna mundiye nyani o bladuna kel arjana mundiye nyane o wo tampiyesu o sumun o sanel arjana mundiye nyande kunna si solena me hibe galli allara ahutu nane ango arjana kitana yatibe ne mo khibare nyande serbe da hinna allah witana ma surube ngora kekka ho ngarta de o ko nyine futuro ko kabana tinto Ustaz Harun Kanari aro baraki ho dame ajope na seribani soroyi bi sorosikai anna khairi wala jama ho were o sukunyi ni ukunyan kamana hiketi yani na bagen أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيت ولا عسيرا إلا يسرت ولا غائبا إلا رددت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أكرم الأكرمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التكبير التكبير ثم التكبير ولله الحمد. ولا أمر أن يشيك ترى فار إسلامي كي مغوبا ولا